Unión Radio, Nashquots Choacue. Solok Salisantilhu. Sayich olahi choakwat kosquitzin, Nikela kulbal sa hunchik rehebrikak Angel Solok Salisantilhu. La isa ralux ut yokin jakuch beningil chiruli hunk amukain. Lishholumile katsolbal chirul gutanain nashye, yo kilpek. Salihu Romanos 8:1 nashye. Hokan utan, maga chik tuhpa mag sashbenep likwankeb, rikin li Cristo Jesus. Chan rahru nakla ohuah mag, takak say lishcho liqagwa Dios, ustanoko taulimang salimag. Salihu Romanos capítulo 8 versículo 1 nashye. Hokan utan, maga chik tuhpa mag sashbenep likwankeb rikin li Cristo Jesus. Karuna rachche balqeli versículo ain. Naknahalak liqilbal chiru liqagwa Dios sashkaba chanru nakhlaono ko sumenk sashbanungil linakulak chiru liqagwa Dios lirusila liqagwa Dios wank choqe chiqahunilo hopoyenam naqtohmahi naqabanu hunaqlik aru resh kulubankil lishrahom liqagwa Dios haan akshoshra chaqshbenkwa haan nokosh sik nakhilok qikin utnashkeli qahunal renaqlao taqasik ru barkwali taqashbanunkil khonashche salihu Romanos 5:8 autli Dios nashkut qarabal rikin naqli Christ kikam chan saqaqaba naqtohkwanko chaqsalimak qaqretal liqaqwa Jesus kikwang sashbena ruchichochain numenaq kui milchap chaqanaqkwan kui milchap chaqanaqkwan chimukola in kwanko sashbena ruchichochain Abanan kish ashtesilis chuam saak abalaat utsain kaba akwilain. Hoganak li versículo inashche nak koshrachak rubelach naklao taka kulubarach lishrahom liqagwa Dios. Abangwa hulik aru akhel ru naktaakanak chi cholcho chiku chirulikutana'in. Haanak kahkwi sashkaba liqagwa Jesus nokoruan chishke balish sailish cho liqagwa Dios rikin limayech. Salihu Primera de Pedro 2:5 nashche. La eshakwi, hokesh li yo kilpek. Chek rib chikablak chok musik ochoch. Renak la eshakachtich sa santilal. Re ashte sink mayech sa li musik Ha li nashkuluban shcholi Dios sa ashkaba li Jesucrist. Kakakretal. Maka nokoru chishkie chingil re li qagwa Dios la o yalqajunes. Ahultikak nakchishunil nokoruan chishbanunkil chishkebal kahkui sashkaba litzakal mayech li Cristo Jesus. Kuimaka li kapabal inka toruk shkebal shay lahkui lishcho li qagwa Dios. Habanan sashkaba lishk angel li qagwa Jesus naknaatinak chakwish naatinak chikwish chiruli yukabek. Honashche salihu Hebreos 13:21. Haan tashak chikubang rele juam rikin chishunili chabilal resh banung kili rahom. Haan tashak chibanung rikin linakulak chiru sashkaba li Jesucrist. Rehak tashak li lokal hung e kutan. Ho kan tashak. Li anini ke chak penglish rahom li qagwa Dios rikin lish babal. Nati kobresi kru lish juame. Sashkaba li Cristo. Kuilao nakakul sa liqayuam liqagwa Jesus sashkabahaan toruk shishkebalish sahilish o liqagwa Dios. Diho kiali neke chakbeng kre chihukain lishrahom liqagwa Dios sashpabankili ratin neke shkuluba nakliqagwa Jesus taatinak chirishep shbanak nashnawku chiqahuhunkal manakagwah shpabankilaat nakliqagwa Jesus haan lak kololakwe utshkul bal salaju am ho li khunah kwi linaruhan chikuyuk utchisachoklamak badiu shakwe naqshinagu chbeni chiru li khunk amukain sa liqaqangela in solok salisantilhu nikela uqbal re naqtinagu chbeni sa khunchik liqaqangel